Assalomu alaykum do'stoni aziz. Salom moda alaqay soat 8 go'shtagi است. خانه نبینید دوستانی عزیز. چه خبر برای اون که کودک‌ها هم جدا بودن. مهمان داشتیم. کودک‌ها که هم کسا شده بودیم. نه مهمانو رفتن راستی که من نو سیومکای سر کردم برای اون که سحر باز من همین уборка جمعگیر کردم. انا هازی سیومکا میکنم، انا هازی ویدیو میکنم، انا این میشه با اوچم اومدم با کودک‌ها همین کتی وابشه گویم اسپیت نکردم که سیومکا کنم. برای همین هازی ساعت 8 گویم بعد به حضور همه کار موندگی همه چی شدگی است. نو هازی شده سیومکا کردستم و اینجا مهمانم بودن. نو همه کسا اوچمشونم رفتن، حتی даже نشستن اوچمشون. خب با اساس با پگا دیگه همجده هستن گفته برای همین تو مهمانی روان با خرسان شوند گفته. برای همین خاطر رفتن دوستان عزیز دسترخوان امروز ما علاقه گویم همه خوردگی بعد سیومکا کردستم. انا میخوام امروز ما مانتو کردگی بدیم. خیلی میبینید مانتو و چند نمود سالاد کردگی بدم. اینجا سالاد، اینجا با شوبا کردم الیویه خیلی همه ده هست به فکرم و تورتی دیننگی خیلی که میبینین و تمام هنم خیلی گپ کار دوستانی عزیز. راستی که بهت مونداشتگی هستم. راستی که من امروز فکر کردم که وخدنوی هسته، لیکن نیلوفر دینا آمد گفت که نه پگا صادق هست بعد 4 روز وخدنوی هسته. گفت من گفتم که نه پگا صادق هسته. تیار کردم کودکوی سحر کتی روی کردم. شوهرم تلفن کردم که امروز وخدنوی بودایو چی با کودکوی روی کردیم. راستی که من گفتم من نمیدونستم که امروز هم تا ابیت بودای. بعد خیلی تا ساعت 11 ایستادم با آنجا اوچم گرفته اومدن شدم. بعد همین کار بر کسی مشغول سالاد کردیم و من تو کردیم و شیشتیم هم خلقیم. همین کودکو کتی من اسپید نمیکنی که سیومکا کنی. راستی که برای اون که یا کار میکنی یا سیومکا میکنی هم خیلی میستد. رفته دیست که جمع کنم کودکودا جوگا پرتون برای اون که سیاوش امروز واپشه خوب نرفته. اینجا کدسته سالمون نیز همه خیلی که میبینین آوازش بروماندسته علاقه. برای همین اساس ازی کودکوی خوبانم و به حضور کاروی میکنم دیگه. کاروی خودم دوستان عزیز بیرونم خیلی آرام نیست گویم. همه خیلی پخ ولی 1 ساعت پس خدا میدوند که چی گپ میشد. بیرونم خیلی خنک. من امروز لباسو اشتبدم پروسینه بیرون ده افتاب کردم. از من روم میام برای دسترخوانای جمع کنم، همه جای تازه کنم و با حتما صحبت میکنیم. کمشت صحبت کردیم دوستان عزیز. انا میخیل پگا سحر با فکرم پگا منگویم همین آسمان تومان میشد. ای دوده سالیوتو هم خیلی چیزایا. اینجا دا دوستان عزیز یک تا پاراسیتامول خورده بعد کارو برو کردم و اینجا دا коробкای من یک коробка گویم یک کانتینر پدرکه است و باز یک پدرکه دیگه цілий گویم ایستاده و با چیزای крупный بدن گویم. مثلا کوکوروزم خیلی چیزا شده، چیزای کودکای بلندی دموندم همش جمع کردم و میخوای تا کی هر روز یک تا خرد مارو کی اگر که میخوای دستاشون دتی نمیمونن شده. و اینجا یک تا نسکی اوچم دادم تو فیسال لفیگیم. اینجا مونده رفتی خیلی اومدگیستن با پگو خونه بردم اونمش اساس تیز رم همه جای پرده کنم که دلم تنگ شده. دوستان عزیز خیلی که میبینید من علاقه دسترخوانه کمتر چیزایی در کارشو بگویم جمع کردم، کمتر گویم پرده کردم. تیز جوگه خوب من این سیاوش تیار کردم که تو که درآمده خوب رو خوب نمیره. تیز بگم اینجا شین اینجا. دوستان عزیز همین کتی ولاگ با خیر رسانیم. خیلی که میبینید ای همین دسترخوان سر شد ولاگ با همین کتی تمام شده است. چی نرست دستت کتی نویلکا. دوستان عزیز من نمازی بولشت من دسترخوان آوردم. دسترخوان میپردم که تو که ایستاد برای اون که با سحری همجا صبحانه میکنیم
دیگه خوراکی یک 3-4 روزه هسته، ممکن که 5 روزه هسته، برای اون که هم سالاد هست، هم مانتو هسته، هم باید طبق مرغ هسته، من گویم همه چی هسته. خدا با شکر. و دوستانی عزیز влога ба охир мерасонем. Ҳамин сол дагӯем ин охирон влог ҳаста. Акнун соли дига насиб иншоллоҳ намедонам ки кай буд дига видео мекунам. Рост дига вақте ки ман имрӯз успед накардам видео карданда, якбора гуфтам ки накунам видео, лекин бо гуфтам ки каме ҳам бошад видео кунам, аниқтараш хайру хуш кунам кайси шумо. Ва чӣ хеле ки гуфтам намедонам ки дига кай видео мекунам, барои он ки чӣ хеле гӯям монда шудагӣ ҳастам. Ман мегӯям мумкин, лекин чӣ хеле гӯям намедонам ки чӣ хеле фаҳмонам тонам дӯстони азиз, лекин бовар дорам ки шумо мефаҳмед. Ва бо чӣ хеле ки гуфтам ҳатман имконият шавад, вақт шавад, ҳатман бо ман видео мекунам, бо ҳатман мефаҳмонам ки масалан чӣ шуду, чӣ гапҳо шудагӣ ҳаста. биёен гӯем каме ҳам бошад дам гирем. Шумо низ аз ман низ аз ютуб дам гирам. Ва чӣ хеле ки боз гуфтам бо ҳатман имконият ки шуд ман видео мекунам, бо ҳатман ва шумо тамошо мекунед. Сиёвуш ҳамун салата сироша хурдеста тамом. ҳозир соат намедонам 9 шуда ё ки 10 шудагӣ аста. мехоҳам хеле даромада таб хоравам, ҳатто пасудаҳое ки ҷамъ кардам нашуштам шудам, хеле мондам шудам. мехоҳам паго то ҳамин соати чанде бошадам хеле хоб равам, барои он ки чӣ хеле ки гуфтам душаб Салмон умуман намонда хоб рафтан, хушрӯ хоб нарафтак, намедонам инҷиқӣ карда камтар. барои ҳамин хотир яке имшаб нағз хобуш мебарад. Сиёвуш бас вай сирои болоша чинда хурдестай хулиган апаш нестай. кати очамшон рафтан чӣ хеле ки гуфтам. фикрҳои шумои интизор ҳастам. нависен дӯстони азиз комментарияда чӣ хел ҳаст. рости гап ман имрӯз умуман комментарияҳоя нахондам. чанд кас ватсапда соли нави кати табрик кардаг, раҳмат дӯстони азиз. инстаграмда чанд кас дига табрик кардаги ҳастанд. ман умуман ҷавоб ҳатто додагӣ нестам. ман ҳамин ҳозир дуромадам хондам, бо телефонам мондаму ҳадаҳа инҷоҳое ҷамъ кардам, паряда кардам. ҳозир бо мана шудам гӯем бо телефона гирифтам, мана ҳозир сиёмка карда хостам гапҳома задан ва мерам ҳозир монтаж мекунам, ҳамаша мемонам, баъд тамом ҳамин кати дӯстони азиз. мана дӯстони азиз ахир нашид Салмонам овардем, барои он ки Салмон инҷиқӣ кардак. хайру хуш накардам кати шумо дӯстони азиз, барои ҳамин хотир омадам боз як бор дига хайру хуш кунам пурра. хайр дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошен, ҳамеша худатона эҳтиёт кунен, сиҳат саломат бошен. илоҳи соли оянда чӣ орзуву нияте ки дорен, чӣ хоҳишое ки дорен амалӣ гардад дӯстони азиз. хай намегӯӣ Сиёвуш? баба баби хайр. хай гӯен охи. Не, аки Сиёвуш шаб дар шоколад, ҳамин рӯз хела шоколад хурдед. махӯрам.